muri 2016 Generale Rtd Kabarebe nibwo yatanze imbwirwaruhame yuko yavuganye n'uwitwa Omega. Ni amakuru yakomeje gucicikana. Ikintu cya mbere twamenya nuko yanze gutaha kuneza bamuhamagaye kuri telefone, nabyo yaraje kubyanga. Ibyo nibyo Generale Rtd Kabarebe James yatangaje muri 2016 ko yavuganye n'uyu mugabo witwa Pacifique ntawunguka bakunda kwita Omega. Ibyo uyu mugabo witwa Pacifique ntawunguka aka Omega byashyizweho akadomo na M23 ubwo yafatwaga. Ibitangazamakuru byinshi byakomeje kugenda bicicikana bivuga ko yaba yarapfuye, ariko amakuru amwe namwe akavuga ko akiriho. Uyu Omega yari umuyobozi w'ishami rya gisirikare muri FDLR, bamusabye gutaha kenshi yanga gutaha. Mu magambo yashubije James Kabarebe yavuze ko atazagaruka mu gihugu cy'u Rwanda kikirimo uwitwa umututsi wari we wese. Ni muntu ki waba uvuga gutyo? Kugeza ubu amakuru ntabwo yari yabimpamo yuko yafashwe na M23, nubwo bitangazamakuru byinshi bya hano mu Rwanda byakomeje kugenda bivuga ko yaba yarafashwe na M23 kandi yabagiye gushyikirizwa inzego z'u Rwanda. Ibi tuzabimenya mu minsi yaciri imbere. M23 niba koko yaba yarafashe uyu mugabo witwa Omega. Mbere yuko dutangira amakuru atangazwa n'ibitangazamakuru bitandukanye, bimwe bivuguruza ibindi bivuguruza ibindi, bivuga ko yaba yarafashwe, ibindi bikavuga ko yaba yarapfuye. Ariko uyu munsi ibitangazamakuru byinshi byavuze ko yaba agiye kugaruka mu rw'imisozi igihumbi, ndetse no mu nama y'inteko nshinga amategeko y'uyu munsi yabigarutseho ivuga ko uyu mugabo yaba agiye gushyikirizwa inzego z'u Rwanda. Mu kiganiro cy'imbwirwaruhame cyangwa ikiganiro nyunguranabitekerezo cyagarutse ku makuru menshi akomeje kuvugwa mu gihugu cya Kongo. Uyu mugabo ni Generale Pacifique ntawunguka, abantu bazi ku mazina atandukanye. Yari umuyobozi mu gisirikare cya FDLR uzwi mu yandi mazina nka Murefu, W'Inzeri ndetse na Israeli. Abantu benshi bamuzi ku izina rya Omega. Niwe muyobozi w'ishami rya gisirikare rya FDLR rizwi nka Foka Reforce Combatante, abacunguzi. Generale Pacifique ntawunguka yavukiye muri perefegitura ya Gisenyi 1964, ni muri komine ya Gaseke, segiteri ya Sebeya. Kugeza ubu ni mu karere ka Ngororero mu ntara y'Uburengerazuba. Uyu Generale Omega ni umunyarwanda wabaye mu Rwanda rwa mbere ya jenoside yakorewe abatutsi 1994. Ubwo jenoside yakorewe abatutsi yatangiraga muri Mata 1994, Omega yayoboraga batayo ya 94 yakoreraga mu Mutara, atsindwa n'ingabo za Rapiye Inkotanyi. Icyo gihe urwo rugamba yarukomerekeyemo ukuguru mbere yo guhungira i Kigali. Nyuma yo gutsindwa kw'ingabo zahoze ari iza Fare, General Omega kimwe n'abandi bahisemo guhungira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. General Omega amashuri yize twavuga ko kugeza ubu ntacyo yigeze amumarira. Yize amashuri abanza muri komine ya Gaseke, akomereza mu Rwankeri. Ubwo yageraga mu mashuri yisumbuye yize muri Kristo Umwami i Nyanza, ishuri ryizemo abanyabwenge benshi, ni College Kristo Roi i Nyanza. Nyuma yaho akomereza mu ishuri rikuru rya gisirikare SM Kigali. Nyuma ya SM yagiye kwiga amasomo yo gutwara indege mu Misiri, mu Bubiligi ndetse no mu Bufaransa. Ikintu ukwiriye kumenya Generale Pacifique ntawunguka uzwi ku izina rya Omega nuko yagerageje kwima amatwi umuhungu we Mukiza Willy Maurice nyuma yo gusoza amashuri ye yisumbuye, ndetse akomereza muri kaminuza y'Imicyahoze ari Kiste mu ishami ry'ubwubatsi. Yakomeje kubwirwa n'abana be yuko igihugu cy'u Rwanda kidaheza uwari we wese, igihugu cy'u Rwanda nawe agarutse mu gihugu cye cyamwakira, ariko yakomeje kwinangira umutima. Abana be bose barihiwe na leta y'u Rwanda, yarabafashije kwiga amashuri yaba arayisumbuye ndetse na kaminuza. Uyu mugabo biravugwaho yuko afitwe n'ingabo za M23 nk'uko byagiye bitangazwa uyu munsi. Bivugwa ko yaba asikire, bivugwa ko mu minsi ya vuba ashyikirizwa inzego z'umutekano z'u Rwanda. Ayo ni amwe mu makuru tubahaye y'uyu mugabo Generale Pacifique ntawunguka, abantu bazi ku izina rya Omega.